Manipur top channel gi maikei makhatana lan asida awana ta halaba khara mating pangjagaduriba sida miyamna su angam mating khajkiztang pangbi hoina mayamna haizari gp number na 8258051865 ngasi gi yefaraba numit asibu isoda sitna thangni minasi ngasi phongkhiba tongan ba manipuri sifong singa masum thokiba thawdo wa thok singdagi maroi bi ipau sing miyamna thamsagi ahanbada sanga express tagi lokusaraga Mynamar mezorangam khai girang Chensilakpa Mynamar gi Siphaising Manipur Purakla tamu yonkre irang kansilaktu Mizoram da Chensilakhi balising mga henkre Mizoram ga lonaba Mynamar gi saruk singda yamna kanma mongda military junta gi army personnel singamadi military junta gi mayokta lan hawriba singa khothokna bi thawgok sing kansilakpa degi ngamkai lansinduna Mizoram da Chensilakhi ba masing lising mga rum sukre Chensilakpa adu Yorokpa officer ani yauna army personnel nifudagi ngasi Manipur gi Moreda Purakla tamu da thindokre Mizoram ga tainari ba Mynamar gi Chin state yamna kana kuthoknarakpagi matangda palladuna Mizoram police ki IG Lalbiak thanga thiongtin hai Mynamar ga taina ba Mizoram gi khunani da Mynamar masa lising mangaram Chensilaktunu laire nomai kapna ba madi bom pokhai bata pandunu sukpa kullom Chensilakpa adu gi manungda khara hena thina sokpa sing aizol da pukhre amadi asokpa sing gi manungda amadi ningtoka ba numiki numidang na sikre haina IG na phongtoki Mynamar gi Chin state ka tainari ba Mizoram gi district Champai gi DC learning sanana phongdokhiba gi matungina numaizu numiki numidang gi Mynamar gi ruling junta na Sagat security force ki kangbuga militia group people's defense force pdf ki kangbuga khuthokna bigi thangdo adu tholakhibani pdf na Mynamar gi khawmawi amasum recowder da leba military base ani da landa aduna base ani du lauksinna na bo hona badigi khuthokna ba horakpa loina ningthoka ba numit phawba akan mamona khuthokna khi military base ani du militia kangbuna lauksin khibadigi military junta na recowder amasum Khawmawi da nongthakti jet fighter sizinaduna bom thadaduna landarakibani ngaragi khothokna badura pdf ki saruk ama oina yaukhiba Chin national army gi Miyoi manga sikre haina Jokhawa Thar village council gi president Larmun Puyana phongdokre hawkhiba numaizu numitagi hawkhiba noi kapna bigi thawdo du gi mamang digi hawna Mynamar gi Chensilakhiba Miyoi lising taruk lo Mizoram gi Jokhaw Thar da sangjapam lawduna lairabani Mizoram ga tainaba Mynamar gi Chin state house thoklibi irang asi lebas gi Central Intelligence Agency singna yamna kupna yingsinuna laire senior official amana phongdorakpagi matungina Mizoram police na Central Intelligence Agency singapuna yamna section oiragliba phibam yingsinbaga loinana Mynamar gi mi kya ngamkai lansinduna Chensilaklabagi haiba khangdokna bo honari Mynamar amasung Mizoram gi lonaba mafam singadu ayamana singlak oibana Mynamar digi mi kya Chensilakpa matamda thingluba oithokta balaibaga loinana Assam Rifles na kilometer samgo yankai sangba mafam panarabasu singi umang oiba phibam amadi atai maram singdagi thabak lokhatpada yamna aruba phibam mayoknare adomainamak local authority singna Chensilakliba Miyoi singa pau phawdoknaba matamda Chensilakliba singadu Mynamar irang hek phabaga maramda hankhigani haibigi thajaba piba lairabasu oirakliba phibam asi yamna kupna yengsili haina senior official aduna phongdoki Siraksida military junta gi mayokta leiba fighters na Chin state ta Mynamar army base ani lauksin khibana mayai kabagi mathakta Mynamar amadi India ga tainaba mafam sing ihohobigi khudongsa balawduna India ga tainaba Mynamar gi saruk sing lauksinanaba panam thamli haina senior rebel commander man phongdokre pungkia military junta gi lanmi singa khuthoknaraba matungna military base ani lauksin mangamkhibani haina Chin national friends CNF gi vice chairman Suikharna phongdokhi Suikharna phongdokhibagi matungina housing ngamkhai manakta leiba khun sing lauksinbagi thabuk chathariba asigi matungda town singna sangsinaba honari amadi makha tarakpada konungna sangsinanaba tharanglai wafam sing asigi matangda Mynamar authority digi paw amata phangmangamdre yamna kana khuthona khiba adra Mynamar military junta gi larmi nifugo homdoi Mizoram Chensilakre amadi makhoi singandu handok hankhigedra natragana kari tawgadagi haiba khangdri haina ngarang Mizoram police ki official amana phongdorakhi masigi matangna India government ki makok thongba singi maikei digi paw amata pirakpa leitri Siraksida Mizoram gi Jokhaw Chensilakhiba officer ani yauna Mynamar gi lanmi nifudu ngasi ayu Champai gi nahalan
हेलीपैड की इंडियन एयरफोर्स की MI-17 हेलीकॉप्टर सिंह मणिपुर की बॉर्डर टाउन मोरेद लेबा मंगासुबा असम राइफल्स की कैम्प थिलगा मफमदुदगी थोइदोना इरांग लेतब म्यांमार की बॉर्डर टाउन तमुदा थिंदोख्रे हाइना पावगी लिखुनसिंग फोंदोरखली सैरक्सिद म्यांमार की वेस्टर्न स्टेट रखिनेदासु मिलिशिया कांगबू अमदी म्यांमार आर्मी की मरक्ता अकन ममोंग खुथोनखिबग लोइना रखिने की कुनुंग सिटवे की लंबी सिंगना म्यांमार आर्मी की टैंक सिंगना पेट्रोलिंग सत्फाउख्रे म्यांमार अथॉरिटी ने नुमिदांग पुंग मापन की मतुंग मी अमत युमदगी मपान थोलक्तनबा खंगनखिबग लोइना माफम अदुवाइद अकीब फंगलब फिबमदा लैरे बिजनेस इस्टाब्लिशमेंट पुनमक नुमिदांग पुंग निपान मखाई ताद्रङैदा थोंग लोननब खंगनखिबग लोइना नुमिदांग ताराब मतुंगदि म्यांमार आर्मी ट्रूप सिंग अमदि मिलिटरी टैंक सिंग नतन लंबीदा मी सत्प उद्रे सेटवेद लेबी स्कूल कॉलेज सिंग हांगदुना मई तंबगी थबक सिंग सथनब मिलिटरी जुंता की अथॉरिटी न खंगलबसु अंगांग सिंग मयुम अहल लमन सिंग स्कूल सिंग दा थानाखिद्रे हौखिबसै इंग्लिश सिंग अनिगा कुनगा मथोइदा मिखल पांगथोक्तुना आउंग सान सूची की कांगबुना चाउनमाई पाकलबसु सहीदुगी फेब्रुआरी की था होरकपदा मिलिटरी जुंता न लेंगा पाइसिनखिबदगी डेमोक्रेसी की लेंगा लेहनगदबनि हाइना डिमांड तौदुन इरांग होरकपगा लोइना मिलिशिया कांगबुना पुलप पुनसिंदुना मिलिटरी जुंता की मथक्ता अकन ममोंगदा लांदावदगी म्यांमार अकीब फंगलब फिबम ओइरखिबनि मिलिशिया कांगबुना मफम क्या पाइसलकपा अमदी मिलिटरी बेसिंगसु लौसलकपगी मथक्ता तोंगान तोंगानबा मैकैदगी सथरकपा लांदादो मपुंग फाना थेंगनबा वासिलकपदगी म्यांमार अनी थोकना कायरगदरा हाइबगी नुंगनांगबा मिलिटरी जुंताना हापा म्यांमार की प्रेसिडेंट फोंदोखिबसु लेख्रबनि पनबयावदि म्यांमार मिजोराम की किलोमीटर सहूंग यांखै सांग ngमखै पुनबग लोइना इंडिया की ngमखैद लेब स्टेट सिंग नागालैंड मणिपुर मिजोराम म्यांमार पुनः किलोमीटर लिसिंग हेना सांग ngमखै पुनबना स्टेट अहुम सिगी चीफ सेक्रेटरी सिंग इंडिया गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री अकन सेक्शन थोरांग थबकसिंग लौखटनब हौखिबसै इंग्लिश सिंग अनिगा कुनगा मथोइदा खगनखिबनि अदुबु मिजोराम गवर्नमेंट की ओइनदि मिजोराम ताइनरिब म्यांमार की ngमखैदि लैरिबसिंग मिजो सिंगा हौरकफम तिनबा मसिन मनावनी हाइबा वाफमदा इंग्लिश सिंगनिगा कुनगा मथोइगी हौरकपदिगी हाउज फावर मिजोराम चेंसिलकपा मी लिसिंग निफुरम रिफ्यूजी ओइना संजफम पीदुना थमली हाइनसु पाउसिदसु मखाताना फोंदोरकली होयेलन पाउसिदिगे तोपा पाउ न मिजोराम पुलिस द सरेंडर तोरखिबा म्यांमार की लानमी निफुगनी थो हेलीकॉप्टर न थिनख्रे म्यांमार की मिलिटरी जुंता की मथक लान हौरिबा चिन नेशनल आर्मी चिनलैंड डिफेंस फोर्स CNA CDF की मिलिटेंट सिंगा नुमित खरनी की ममांगदगी अकनबा मावोंगदा म्यांमार लानमी का खुद थोंगनरखिबदा मिलिटेंट ग्रुप असिना लंगोई चनसिनबदगी म्यांमार की लानमी निफुगोमदोय मिजोराम पुलिस सरेंडर तोरखराइरि नकलनी की मरद खुद थोंगनखिबा असिना मरम मोरेदुन ngarang फावबद म्यांमार की लानमी कुंथ्रागा मापन सरेंडर तोरलगा ngase ayuktana atopa म्यांमार लानमी निफु सरेंडर तोरखिबन हाइरि सरेंडर तौरखिबा म्यांमार लानमी सिंग अदु मिजोराम पुलिस स्टेट असिगी म्यांमार गा ताइनबा ngमखै पारिंगदा लैरिबा जोखोथर पुलिस स्टेशन टेक्ता कायदना थमखि अदुगा ngasi होम मिनिस्टर की पाउता मतुंग इन म्यांमार लानमी सिंग अदु असम राइफल्स दा खुसिनराबा मतुंगदा मिजोराम की संफाई डिस्ट्रिक्ट की नालम खुलफाव अहान बोइना पुरकलाबा मतुंगदा इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर अमना म्यांमार ताना थिनखिबन हाइरि पुनः सरेंडर तौरखिबा म्यांमार लानमी निफुग हुमदोगी मनुंग निफुग निथोइदि ngasi नुंगतिल पुंग अमरम तारकपदा मखोगी लेबाकता थिनखि अदुबु लानमी अमदि सोकपन मरम ओइरदुना मिजोराम की संफाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकनरि हाइरि थाउदोसिगी मतंगदा CDF हलमोरम की जनरल सेक्रेटरी न फोंदोखिबगी मतुंगिना चिन नेशनल आर्मी अमसुम CDF न म्यांमार लानमी की कैम्प सतखिबा ऑपरेशन दगी मखोई मिजोराम पुलिस सरेंडर तौरखिबनि म्यांमार लानमी की खोथोंनखिबा अदु CDF थनलन लरहुलुप असिगी जनियात्रम अमसुम अतोप लरहुलुप PDA की मिलिटेंट सिंग पुनः सरुक याखिबन हाइरि अमरोमदन असुमना फोंगली ngasi hing nungyaidigi highway anida matam kaktaba economic blockade satharagani tha asigi mangada motorcycle ama tonglaga satminakhibedigi mafam khangkidraba akham awang lekaidigi maibam abinas amasum ningthausam Anthony anigi thaudoka mari leinana ngarang ayuk kukizaugi Miyoi ani Manipur police na fajinkibabu condition amata yaudana thadorakadabani haibigi demand tawraduna hayeng ahing nungyaidigi NS2 amasum 37 da matam kaktaba economic blockade satharagani haina Committee on Tribal Unity को तुना लक्तोखरे फेरे बसी पुलिस न फजन की बमियोई अनी सुबु कंडीशन याउदन थादोकदबनी हाइदन कांगबुकुई डिस्ट्रिक्ट की
ꯒꯟꯒꯤ ꯐꯥꯏꯠ ꯋꯥꯀꯠ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯂꯣꯟꯈꯣꯛꯁꯩ ꯆꯣꯡꯂꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯔꯒꯥꯎꯒꯤꯟ ꯍꯥꯡꯁꯤꯡ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯇꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯄꯨꯡ 49ꯒꯤ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯣꯟꯈꯧꯁꯩ ꯆꯣꯡꯂꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯧꯄ꯭ꯋꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯨꯔꯥꯕꯨ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯤꯟꯕ ꯆꯠꯂꯨꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯣꯞ ꯑꯃꯅ ꯀꯨꯀꯤꯖꯧ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4 ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯧꯈꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯈꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯆꯥꯟ ꯃꯤꯔꯥꯏ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯂꯝꯁꯥꯡ PSꯀꯤ ꯑꯣꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯆꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯔꯦꯠꯀꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 12:12 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯥꯏꯔꯦꯟ ꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯡ ꯈꯨꯃꯟ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯤꯅ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 90 ꯁꯨꯔꯕꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯁꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯈꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯨ ꯃꯣꯇꯣ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯣꯔꯆꯨꯔꯤꯗ ꯄꯣꯁꯠꯃꯣꯔꯇꯦꯝ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯣꯚꯔꯦꯖ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯇꯨꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯁꯤ ꯐꯨꯠ 4 ꯏꯟꯆꯤ 13 ꯋꯥꯡꯉꯤ ꯃꯁꯥ ꯄꯥꯏ ꯃꯃꯥꯏ ꯀꯣꯏꯗꯥꯅꯩ ꯑꯃꯨꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯉꯧꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯥꯡ ꯆꯣꯟꯕ ꯆꯦꯟ ꯄꯥꯟꯕ ꯖꯦꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯅꯦꯚꯤ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯉꯧꯕ ꯃꯆꯨꯅ ꯂꯥꯡꯕ ꯉꯛ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯤ ꯁꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯁꯝꯇꯨꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯎ ꯑꯁꯥꯡꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯔꯪꯕ ꯁ꯭ꯀꯔꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯠꯂꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯦꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯂꯧ ꯌꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯇꯨꯅ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯐꯌꯦꯡ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯧ ꯌꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯃꯦꯆꯤꯟꯗ ꯃꯩ ꯆꯥꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯧꯐꯝꯗ ꯌꯩꯅꯕ ꯄꯩꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯐꯧꯕꯣꯝ ꯈꯔ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯧ ꯌꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯈꯤꯕ ꯂꯧ ꯌꯩꯅꯕꯒꯤ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯐꯌꯦꯡ ꯁꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯉꯣꯝ ꯊꯣꯏ ꯀꯧꯕ ꯑꯃꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯧ ꯃꯄꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯌꯦꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯉꯣꯝ ꯏꯉꯣꯁ ꯀꯧꯕ ꯑꯃꯒꯤꯅꯤ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 5 ꯇꯥꯕꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯧ ꯌꯩꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯐꯧꯁꯤꯡ ꯕꯣꯔꯥꯗ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯂꯧꯐꯝꯒꯤ ꯗꯝꯕꯨꯔ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯩꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯐꯧꯕꯣꯝꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯐꯧꯁꯤꯡꯗꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯧ ꯌꯩꯅꯕꯒꯤ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯕ ꯏ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯠ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ 9ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯥꯎꯆꯦꯅ 3 ꯐꯪꯂꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯔꯣꯕꯤꯟꯁꯟ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯇꯧꯔꯦꯝ ꯕꯤꯁꯣꯔꯖꯤꯠ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟड हाइजीन अहमसुबद आसिम चंद्रशेखर स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग मरीसुबद माइबम केनेडी आर्ट एंड कल्चर मंगासुबद मोइरांगथीम खागेंबा साइंस एंड टेक्नोलॉजी तरुकसुबद माइबम केनेडी पार्लियामेंटरी रिपोर्टिंग मणिपुर की डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट सही खुदिंगी पीब स्टेट जर्नलिस्ट एवार्ड सही एसिगी ओइना कैटेगोरी 3 एवार्ड पीनब लाथोखिबगी मनुंग सना लेबा पाउक्सिन एवार्ड 3 लौदुना अमुक हना लमदम सिगी ई पाउगी लमदा अचौब पुवारी अमा सेमख्रे मना अस लाखलिब नवेम्बर 13 पांथोकदोरिबा नेशनल प्रेस डे की थौरम मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बेरेना खुशिनकदोरिबनी ममांगी सही कुमजा इंग्लिश सिंगनी कुनगनी थोइदसु DIPR ना पीब स्टेट जर्नलिस्ट एवार्ड की कैटेगोरी 9 की मनुंगदा कैटेगोरी 3 पाउसी सिगी चीफ एडिटर हेमंत कुमार निंगोमम यावना सना लेबा की पाउमिसिंगना फंगखिबा लेख्रबनी सही सिगी ओइने एवार्ड फंगनबगी दमा खमिख्रबसिंग अदुदे रूरल रिपोर्टिंग दा सना लेबा की स्टाफ रिपोर्टर रॉबिन्सन वहेंगबम पब्लिक हेल्थ इन हाइजीन दा सना लेबा की सब एडिटर तौरेम बिसोरजिन स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग दा सना लेबा की सब एडिटर आसिम चंद्रशेखर आर्ट एंड कल्चर अमसुंग पार्लियामेंटरी रिपोर्टिंग द सना लेबा की रिपोर्टर माइबम केनेडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिपोर्टिंग द सना लेबा की मोइरांगथीम खागेंबा अमसुंग
Women's and Children's Reporting da Tom TV gi kharibam gefapani. Rural Reporting gi category the State Journalist Award ki tama khalaklaba Robinson Wahengbam Kwakaithil Thiam Lekai digi Wahengbam Nungsiam sung Wahengbam Ongbi Prabhavati Anigi Masanupani. Mahak Manipur University ki Journalism and Mass Communication Master Loiraba matung kumza English nganiga taraga mapan gi me tha dagi paumi gi sinpham da sanglaktuna hauji hujuk sanaleba pauksida staff reporter oina thaupuri mag haukiba kumza English nganiga kungani thoidasu reporting on art and culture the State Journalist Award phangrabani masida sunatana mag haukiba kumza English nganiga kunda All Manipur Working Journalists Union Amzu amasum Environment Department sinduna pangthokiba Sep Nambul campaign gi sangdamnabada photography section da ahan mana phangrabani loinana kumza English nganiga kunga mathoigi Know Your Century Ends Wetland su Best Photographer ki mana phangrabani makumza English nganiga kungani thoida Environment Department piba Climate Change ki media fellowship phangrabani loinana photojournalism ki lamda su mangjil thana sangsiliba paumini Public Health and Hygiene Reporting ki State Journalist Award pinaba khalaklaba Taurem Bisorjit Kairau Bitra makhale kai dekini ma Taurem Iboholam sum Taurem Memsani ki masa ahani ma Manipur University degi Life Science da MSc loiraba tungda kumza English ngani degi paumi gi sinphamna thabak sanglaktuna hauji haujuk sanalaiba paukseida sub editor oina thabak puriba miyoini ma haukiba kumza English ngani ga taraga mapana parliamentary reporting amasum kumza English ngani ga taraga humdoida Rural Reporting the State Journalist Award phangrabani masida sunatana kumza English ngani ga tareta Sija Media Fellowship on Medical Journalism kumza English ngani ga taraga mithoida UNACO Media Fellowship on Entrepreneurship Developments kumza English ngani ga taraga treta Kangwam Sauba Memorial Journalist Award amasum kumza English ngani ga kungani thoida Media Fellowship on Application of Science and Agriculture phangrabani loinana kumza English ngani ga kungani thoida Parliamentary Reporting the State Journalist Award phangki masida sunatana saye sida Share and Care na piba Mental Health Media Fellowship phangraba paumini Sports Reporting ki category da State Award pinanaba khalaklaba pausi ki sub editor Asim Chandrasekhar Khagempali Pankha Ningom Leiraktagi Asim Ibohalamasum Asim Ongbi Rajamani Devi ki masanapani mag haukiba kumza English ngani ga taraga mangari ki pausi sida sports kalam ki sub editor oina thabak tawtuna lakhibani Art and Culture amasum Parliamentary Reporting hairiba category animakta manapi nanaba khalaklaba Maibam Kennedy Vishnupur district ki manung sana leiba Khaposang maya lekaida Maibam Khoyon amadi Maibam Ongbi Premila ani ki masanupani mag haukiba kumza English ngani ga taraga terete ki paumi ki sinphamna sanglaktuna hauji hujuk sana leiba pauksida reporter oina thabak puri ma kumza English ngani ga taraga ni thoidesu Art and Culture Reporting da State Journalist Award phangraba paumini masigi matung kumza English ngani ga kungani thoide Science and Technology Reporting the State Journalist Award phangrabani loinana sayi sigi Directorate of Environment piba Media Fellowship on Climate Change phangniba paumini Reporting on Science and Technology ki category the State Award pinana khalaklaba Moirang Them Khagemba Mitai Hairok Part 1 Haitupok Pit Maning Lekai degini Mak Moirang Them Rajan Mite masum Moirang Them Purnima Laimigi Masanupani Mak Manipur University da Adult Education da Master Loisilaba matung kumza English ngani ga taraga mapandegi paumi gi sinphamna thabak sanglaktuna hauji haujuk sanalaiba pauksi da reporter oina thabak puri Mak kumza English ngani ga kungani thuda Rural Reporting amasum Reporting on Public Health and Hygiene da State Journalist Award phangraba paumini Award lanthokpa siga mari lainana DIPR na thadorakpa chirolamagi matungina saye sigi oinadi Best Editor on National Integrity and Communal Harmony gi oina editor ama khaktamak thajilakpa maramna category asigi mana laukthokla rohedi mana phangaduriba paumi singa si tungan ba jori singna kupna yingsilaba matungda khangatpani hainasu sirorasna sumakhatari atopa paw manamu samkak phamdabo Imphal East District ki Purampat Police Station na kuanba New Second Traffic Point manakta leiba samkakpham dukan amada ngasi nungthil pung 3 ga makhairam tabada hand grenade ama bomb ama thamjilamle samkakpham dukan adu Bihar gi Samastipur dagi Bapur Thakur saini pugani pan apokpa Bajanat Thakur kauba Miyoi amana ka gi awai mal piraga salaibani dukan mapu aduna Lilong dagi MD Kadri kauba Miyoi amagini hand grenade bomb adu leramba matamda pin yauram de hanisu paus da sumakatana phongdorakli amaromdana mauksaga manadaba mongna police na freaking checking kangkhan kakhalakpada miyam ngaknare
हंदक संजनथों मथक सकंगनबसिंगना LMG अहुम खिनखिबा मफम क्यादा नोंमै आसांग पाइदुना सतोक सिंतौबदा तुमिना लेरखरबा पुलिस पर्सनल सिंगना महौसागा मानदबा मोंग अमदा पुलिस अमसुम सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स CSF की टीमना फ्रिकिंग सेकिंग खंकन कंखलकपद मियाम नखरे मसिंग यामलबा पुलिस कमांडो की पर्सनल सिंग अमसुम सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की अपुनबा कांगबु अमना ngasi नुंगथुलदगी हौना इम्फाल सिटी की मरुओइबा मफम कया मरुमदा साइथोक्तुना लेबोखि मसिगी स्मथक्ता खुदोंग थीबा थाउदोकसिंग थोकपा याबा मफमसिंगदा लानमी की केसपर्सिंग खामलगा थमखि लंबीदा थोरकपा गारीसिंग खामखि अमसुम मतम कुइरबगी तुंगदा पुलिस पर्सनल सिंग लंबीदा लाकपा मियोइ क्या पायरगा सेक तौबु उखि इम्फाल वेस्ट अमसुम ईस्ट की SP सिंग यावना पुलिस ऑफिसर क्या सु लंबीदा थोक्तुना फुट पेट्रोलिंग सतपा उखि DIG रेंज 1 एंड हेरोजित मसामकसु फुट पेट्रोलिंग दि यावबु उखि पुलिस की टीम सिंग अदुना लंबी थोरकपा गारी सिंग मनिंग अमसुम ममांगी थोंगसिंग हंगदोक्तुना थीबु हुमबगी थबक सतखि मसिगी सुमथक्ता मकोइना गारी सिंगी से चांग सिंग अदुसु येंखि अदुमपु ngasiगी ओइना मी फामिपुनि पाउदि ताप फंगद्रि मरा सिदा सोशल मीडिया आरामबाई तिंगोल ग मरी लेनबनि हाइब खुयेक यावदबा सिरोल कया मरुम थोलपोखि सिरोल सिंग अदु आरामबाई तिंगोल ना हाना सथरम थबक थोरम सिंग खुदक्तगी लेपनबा मखोइ यूनिट सिंग दा खंगली हाइना पालि आरामबाई तिंगोल की लेरिबे यूनिट सिंगना मखाताना मयई काब चिंजा की ड्राइव सथबा दुकान थोंग लोलनबा नत्रगना मखल अमतगी मूवमेंट सिंग खुदक्तगी लेपियु हाइना अपील तौनरकली अदुमपु सिरोल असिना असिंगब्रा हाइबदुदि खंगमंगमदे अमरोंदना सिसिपुर की रेबन कॉलेज पु ऑटोनोमस ओहेननबा खंगलखरे मणिपुर यूनिवर्सिटी द एफिलेट तौदुना लेरिबे सुचामपुर की रेबन कॉलेज BSF गंगपी माउल सुचामपुर से ऑटोनोमस स्टेटस तो ओंथोकनबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC की डिप्यूटी सेक्रेटरी डॉक्टर गोपी चांद मेरुगुन से थादनो खंगलखरे सिरोल अदुदा पनखिबो वरोल सिंग अदुदी UGC रेगुलेशन 2023 की मतुंगिना रेबन कॉलेज असि नुमित कुंथ्रा की मनुंगदा ऑटोनोमस स्टेटस ओननबा यूनिवर्सिटी न नोटिफिकेशन थोकदबनी कमीशन असिना थासी के अहुमदा पांथोकिबा मिफामदा स्टैंडिंग कमिटी ऑन ऑटोनोमस कॉलेज रिकमेंड तौरकपगी मतुंगिनाने रिकमेंड तौरकिबा अदुदा एकेडमिक ईयर 2024-25 तगी 2024-29 फाव स्टेट ओननबा थरकिबनी ऑटोनोमस कॉलेज असि UGC की प्रोविजन मखादा कोनसिनगनी रेगुलेशन असिंगा ना सत्रबदी UGC रेगुलेशन 2023 की क्लोज 13 conferment of autonomous status upon college asi measures for maintenance of standard in autonomous college matung in action lawani loinana makata na college ado autonomous status leibi ki matam sangdokning labadi UGC da matam sudringai ki tha walingai da apply taw yagana hadi loisilak poina to pawm na veteran politician ozoi da video call tawraga kihalakle haukiba numit khrani asi da veteran politician ozoi da ma ke Facebook account na masak maming लोट पर ओरमगनी हाइना सिंगनब नुपानी ना वीडियो कॉल तौरक्तुना किहलकले हाइदि हानगी लो मिनिस्टर ओजोइना मंगोन किहलखिबा दुर सेनब सिंग मस खांगतोलगा मखोगी मथक्ते एक्शन लखनबा मणिपुर गवर्नमेंट की सेक्रेटरी अमसुम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ता इब सिरोल पिसंदुना तक्सिनख्रे अखनना वरी सानाबा मदा ओजोइना पोंगनाफमना फोंगदोरकपगी मतुंगिना थासिग अनितगी ngarang फावबदा माकी फेसबुक अकाउंट अमा सखंगदबा नुपानीना सबमानब अकाउंट की वीडियो कॉल मसिंग कयारक तौदुना किहलखि वीडियो कॉल तौरक्लिबा नुपानी दु वासु ngang मखुद की खुदोमीना मसिंदा थमलगा वा ngang तुमिना लयु हाइबगी इंगितमक पिरखि मदुर ओजोइना हाइरिबदु वखल तादे मेसेज ओइना थरकनबा फेसबुक की मेसेंजर थाखि अदुबु मदुगी पाकोम पिरखिदे अकाउंट अदुदगी ngarang फावबदा लेप्तना वीडियो कॉल तौरक्लि अकाउंट अदु माकना हौजिकती ब्लॉक तौखिलगा थमग्रा हाइरि ओजोइदा फेसबुक की खुतांगदा वीडियो कॉल तौदुन किहलक्लिबे अकाउंट अदुगी प्रोफाइल ममिंगसु उर्दू मयंग इबनि हाइरिबा उर्दू दा इरिबा मयंग अदु गूगल दा ट्रांसलेशन तौबदा अब्दुल्ला एफेंडिना मुस्ताफा हाइना थोलखि हाइरि पनबयाबदी मतमतम की ओइना लमदम असिदा थोकलिबा थांदो वाथोक अमदि इरांगना सिंगबा सिदा वेटरन पॉलिटिशियन अमा ओइना मीडिया दा थोक्तुना वा ngang बमस नैनरगा लाखि हौजिक थोकलिबा लमदम असिगी इरांग असिदसु माकी ओइबा वखलोन सिंग मियामना फोंदोक्तुना लाखिबनि असिगुम्बा माहकना मियामना फोंदोक्तुना लाखलिबा सिदा कनागुम्बा खरना सिल्लांगलगा अतमना किहनबगी थबस थरिब्रा हाइबगी सिंगनबा लैबगी वफमसु वेटरन पॉलिटिशियन असिना फोंदोरक्लि अदु हौजिकुइनदि मियाम पाव सिसु मतंग से लुसिनजरगे मसु मियाम पुना नौ बापदेत ngami na sainsu channel sigi mekeri gi myang mafamda makhatana thamjari